Rarani me abi beri sin. Kisogari kotre marabi pachakuna fangeri kit story e fanson. Mpopun mabotsen si betu fegen pusi bofos fegen feriden. Met kits met ori pusi furri nori wat feridere semwen akatsu feden ren e coronavirus. Nga usap kon sirei nge met gugun e sirei gawapan wewe di ubere pan ngeri gebi. Iwe ekewin mamotera tseba ngeri gebi. Igau sebo semwen mero tseage ubere nom nukun ferakar none wase buen ikaw anom noni webi o pesukau ke wasa macho puebere pepe asa buen oba jojobe obo kuduri sibiren obere agang ika exercise ika federika tuken o atori obo pan ajojobe moga atake ekewi moga atake iwe ke betot wabot sera tseba geri git merotia pusi bere petaku nori risit iwe pan me tots me fokurari sigit si bere pan rubi korik menofit ngeri naibis nge bere puit nge sapa suge. Iwe o sapa rubi betots men arar ika moga betots men arar ika suge buye me werden efeye ngawa at immune system ika kewe meru fiu geri paiking. Iwe pan oruan o bere fokun ajojobe iotek buye met kote bere ngeri kebi kiramwe none di baby bu ebo pechakut pan non irisibi kiriso. Iwe komare bu pan forse sunak si bukatet perubus. Ve ay mesirege oceane aksi bukat perubus nye. Even oceane apserina hand sanitizer aksi bue agari bus. Ve ni busta po putari de perubus si bure ni beti me fire tun search ni si bupan Peru nor gugun second fruega irik second. Metogoriari supu que pure sirega case pat Peru go nor gugun na pansão e que bucarari okon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alyssa. Happy birthday to you. Ivo Ruan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amy. Happy birthday to you. Ive murisi bukan si ribet. Ive adotogori at si sapatapa at metot krepet ribet.